U redu, ekipa! Mandy dobiva bocu s čiste energije. Nicole dobiva dječju hranu. Izgleda da nije nimalo sretna, a Margo dobiva kokice. Mandy jedva čeka da prva krene. Pogledajmo, ovo će biti vrlo zanimljivo. Izgleda da je super napunjena. Zašto joj treba toliko energije? Pa naravno, vrijeme je za teretanu. Pogledaj njezinu snagu. Toliko snage. Bučice nisu dovoljne za nju. Treba joj nešto ozbiljnije. Podignuti osobu. Lako, baš tako. Pa i napokon. Izgleda i da Mandy opet ostaje bez energije. Sada je red na Nicole. Vrijeme je da proba dječju hranu i to je okus povrća. Nicole stvarno ne želi jesti ovo, ali dobro je kad netko može pomoći. Margo će sada to riješiti. Prva žlica, idemo, pa ne mogu reći da je ukusno. To znači da je red na Margot. Izgleda da zna što treba raditi. Naočale su savršen izbor za ovo, ali raditi to sam je pomalo dosadno, pa Nicole dobiva i 3D naočale. Sada konačno mogu početi. Thank you very much. Hajde, Margot, nemoj biti tako pohlepna. Zašto ne podijeliš s Nicole, ha? I kokice su nestale. Što? Uši i usne djevojaka mijenjaju boje. Bili ih pogledala. To je tako smiješno. Smiri se, Mandy. I tvoje su obojene. Prestani se već rugati, Nicole. Vrijeme je za sljedeći krug. Wow! Mandy dobiva super slatku žvakaću gumu. Nicole dobiva nešto nevjerojatno ukusno. Margot dobiva nešto stvarno zanimljivo. Nicole ne može dočekati da počne. Pojesti sve u 30 sekundi? Pa, to je lako. Wow, stvarno se trudi. Njena brzina je nevjerojatna. I izgleda da je stvarno ukusno također. Vrijeme je isteklo. Da, uspjela je, ali pojela je previše. Hajde, Margot, da vidimo što te čeka. Miris je stvarno primamljiv. Tako je, super ukusan lizalica. Vrijeme je da ga već probaš. Pa, kakav je? Mandy želi i ona. Hajde, probaj već svoju žvakaću gumu. Ove Love iz žvake uvijek imaju slatke male naljepnice. Pogledaj to! To je tako slatko! Da, možeš malo sanjariti, pretpostavljam. Mandy, drzni se! Izgleda da dolazi ozbiljan povratak. Što će učiniti? To je bio težak udarac. Šteta, ali Nicole je nokautirana. Nešto je očito pošlo po zlu ovdje. Ali Nicole je ipak dobro. Samo su djevojkama nosovi promijenili boju ovaj put. U redu, idemo dalje. Ovaj put Margot dobiva zanimljiv koktel. Nicole je stvarno sretna sa svojom poslasticom. I Mandy je super znatiželjna. U redu, tko će prvi početi? I odlučeno je, Margot ide prva. Kakav miris. Hej, Nicole, jesi li odlučila ukrasti poslasticu? Da. I evo dolazi i Mandy. Ona, djevojke, barem ostavite nešto za Margot. Sa srećom, još uvijek nešto ostaje u čaši.
Ovo su nevjerojatne, super ukusne kuglice. Margot je potpuno sretna. Sada je na redu Nicole. Wow, imala je nevjerojatnu sreću, jer je ovo super ukusno. Nice. Ipak je malo kiselo. Ali svejedno, to je tako zabavno. Hajde, Mandy, tvoj je red. Vrijeme je da vidimo što je ova pasta. Što? Odlučila je oprati zube? U redu? Što se događa dalje? U redu? Sada ima plave zube. Ali svejedno, možeš napuhat veliki balon. Ovako, djevojke su još više promijenile boju. U redu, sljedeća runda nas čeka da vidimo što imate. Mandy, iskreno imaš stvarno sreće. Nicole je također super sretna. A Margot dobiva neku vrstu gumba. U redu, Mandy ide prva ovaj put. Ukusno čokoladno jaje. Stvarno joj se sviđa. Da, naravno. Ni ja ne bih imao ništa protiv da zagrizem. Samo pogledaj kako se baca na to. I evo dolazi igračka. Da, Mandy, nije tako jednostavno. Bez brige. To je samo mala žoharica. Čini se da imaš novog gosta. Ali Mandy ima ideju. Bako, javi se na telefon. Pomoć je na putu. Ne boj se, Mandy. Baka će ti pomoći. Samo jedan precizan udarac i opasnost je nestala. Thanks. Da, naša baka je heroj. Goodbye. U redu. Sada je na redu Nicole. Što planira učiniti? Složiti sve dijelove u jedno? To je zanimljivo. Wow. Gledaj, stvarno joj se sviđa. Yummy. U redu, Margot, sada i ti počni. Svi želimo znati što ovaj gumb radi. Hajde, pritisni ga. U redu. A tko je to? Što je donio za Margot? Izgleda pomalo čudno. Pa dobro, da vidimo. Svi smo jako znatiželjni što je ovo. Oh, wow, ovo je stvarno smiješno. Ovo je tako blesavo. Hajde, Margot, učini to opet. Oh, wow, nevjerojatno je. Tako jaka svjetlost. Nema šanse. Njezine ruke svijetle zeleno. Nema šanse, sada su i djevojčine ruke obojene. I to znači da moramo nastaviti. Wait a second. Što radiš, Nicole? Pa! Što imamo ovaj put? Oh, wow! Mandy je stvarno znatiželjna što ima tamo. Lubenica za Nicole. Jupi! Dakle, Margot, jesi li iznenađena? Hajde, djevojke, ko ide prva? Mandy. Da, ti ideš prva. Što je unutra? Pitam se. Kakav zanimljiv mali prsten. Stvarno joj pristaje. U redu, djevojke, hajde, prestanite već biti ljubomorne. Hajde, Mandy, probaj to. Mislim da joj se stvarno sviđa. A što je s Nikolainom lubenicom? Wow, to je ukusni žele. Izgleda tako ukusno. Ne bih imao ništa protiv da i sam probam ovu žele. Da, tu su sjemenke. To je šteta. Evo ih. Oprosti, Mandy. Očito nije namjeravala. Sorry.
Hej, Margot, imaš svoje stvari. Kakva zanimljiva mala kutija. Hajde, Margot, vjerujemo u tebe. Što je to? Izgleda kao da je nešto stvarno ljuto. Yum, 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 yum. Je li to to? Da, pogodila sam. Djevojke, morate je ugasiti. Bez brige, Mandy će sada pomoći. Baš tako. Izgleda da su uspjeli. Da, čestitke Margot. Djevojke, pogledajte se, to potpuno ste obojene. To je bilo tako zabavno. Odlično ste to napravile. Ovaj put radimo izazov s 1, 10 i 100 slojeva hrane. Wednesday ima 1 Chupa Chups, Mike ima 10, a baka ima, pa pogodili ste, 100 Chupa Chupsa. U redu, vrijeme je za jelo. Wednesday ide prva. Ima samo 1 Chupa Chups. Hajde, odmotaj ga. To nije tako lako. Wednesday ga uopće ne može otvoriti. Ni Thing nije tu da pomogne. Bako, možda ti imaš dovoljno snage. Izgleda da je baka potrošila svu svoju snagu tijekom igre. Možda Mike može to učiniti. Hajde čovječe, možeš ti to. Ne, još uvijek ne ide. Jednostavno ga ne može otvoriti. Dobro, što sad? Wednesday, imaš li kakvu ideju? Please. Stvar je ovdje! Savršeno vrijeme. Svojom brzom malom rukom lako skida omot s Chupa Chupsa. Sada ga Wednesday konačno može probati. Završila je lizalicu u trenu. Sada je red na Majka. Mike je uspio otvoriti Chupa Chups stvarno brzo. Wow, hajde, probaj ga, definitivno je ukusan. Imaš ideju kako ih brže pojesti? Mike stavlja sve Chupa Chups u vrećicu, zatvara je i počinje udarati po stolu. To je prilično zanimljiv pristup. Čak odluči skočit na njih. Dakle, što smo dobili? Karamelna prašina. Mike želi umočiti Chupa Chups u to. Čini se da se Mike ne boji zubara. U redu, pojede ostatak karamel mrvica, baš tako. Ulije ih u usta i poliže ostatke sa stola. To je prilično originalno. Ali sada je red na baku. Što si smislila? Kako ćeš otvoriti sve te Chupa Chups? Pa, Mike je odlučio pomoći baki. Smislio je kako ukloniti sve omote odjednom. Za to koristi vrtni usisavač. Samo pazi da ciljaš na Chupa Chups, a ne na baku. Bako, tvoja frizura je službeno nestala. Baka definitivno nije sretna zbog ovoga. Mike će pokazati što je mislio. Vješto otpuhuje omote s Chupa Chupsa. Zapravo je uspjelo, ali sada je Wednesday prekrivena omotima. Dobro, vrijeme je da ih kušamo. Baka ima 100 Chupa Chupsa. Kako će ih sve pojesti tako brzo? Bako, nema potrebe žuriti. Još imaš dug put pred sobom. Hej, Mike, čekaj, to nije tvoje. Nemoj ni pomišljati ukrasti bakine bombone. Očito želi sve pojesti sama. Natrpati hrpu Chupa Chupsa u usta nije bilo teško, ali izvaditi ih van je pravi izazov. Mike, kako bi bilo da pomogneš našoj baki? Chupa Chupsi su joj zapeli u ustima. Hajde, povuci jače! Ups, Mike, mislim da si izvukao bakinu čeljust. Mislim da čeljust treba vratiti na svoje mjesto. Bako, nemoj više tako eksperimentirati. Bolje je jesti Chupa Chups 1 po 1. To je puno sigurnije, vjeruj mi. Dečki, mislim da sada možete odmoriti. Prošla su mnoga desetljeća. Baka konačno uzima svoj posljednji Chupa Chups. Dečki, dosta ste ostarjeli, a baka je izgubila puno na težini. Sada je samo kostur. Što su ti pripremili ovaj put? Je li to samo jedno zrno kukuruza? Samo jedno? To je tužno. Što je s ostalima? Baka ima 10 zrna kukuruza. I Mike ima cijelu zdjelu. Mora ih biti barem 100. Što bi trebao učiniti sa svim tim? Mike je već počeo jesti. Hej, čekaj, srijeda ide prva. Što ćeš učiniti s tim? Da,
Gristi to vjerojatno neće uspjeti. Srijeda je odlučila da to treba skuhati. Hej, Wednesday, pazi s tim plamenikom. Dodajmo malo vatre i zrno kukuruza pretvara se u kokice. Srijeda, mislim da si uplašila baku. Ona je nekako pobjegla. Ali Wednesday je na kraju dobila savršen kokice. Probaj! Ups! Baka se već vraća da pomogne. Odlučila je ugasiti Wednesday kantom vode. Nitko to nije očekivao. Pošto je Wednesday već probala svoje, sada je red na baku. Odlučila je napraviti kokice koristeći glačalo. To je prilično originalno. Da vidimo kako će ovo ispasti. Pričekat ćemo malo. Da vidimo što će se sljedeće dogoditi. Wow, stvarno je uspjelo. Ovaj trik stvarno funkcionira i ispalo je sigurnije nego igrati se s vatrom i plamenikom. Sada je red na Majka. Kako ćeš napraviti toliko kokica? Wow, Mike ima pravu mašinu za kokice. To je super. Napuni ga s više zrna kukuruza. U redu, pričekajmo malo. Wow, Mike je napravio toliko kokica. Lijepo. I tako je sretan dok ga jede. Mike se malo previše uzbudio. Odlučio je odjednom uliti sve zrna u stroj. Jesi li siguran da je to dobra ideja? Može li stroj podnijeti toliko? O ne, stroj se pokvario. Mislim da će eksplodirati. Ali pogledaj koliko kokica sada imaš. Mogao bi napraviti anđela od kokica umjesto anđela od snijega. Pa, izgleda da Srijeda i Baka nisu impresionirani. Sada je vrijeme za žvakaće gume. Tako su ukusne. Baka dobiva 1 komad, Wednesday ima 10, a Mike ima 100. Wow, to je puno! Cijela kula od žvakaćih guma. Ali bez ometanja. Baka ide prva. Hajde, probaj već tu žvakaću. Izgleda dobro. O, čekaj, Bako! Trebala bi pojesti sve žvake, ne samo 1 komad. Hajde. Bako, vjerujemo u tebe. To je bolje. Sada pokušaj napuhati balon. Možeš ti to. Ups! Trebala si ranije reći da ne znaš puhati balone. Sad je red na Wednesday. Ima 10 paketa žvakaćih guma. Odlučila ih je sve izvaditi odjednom. Sada je napravila jednu veliku kuglu od sveg žvakaćeg guma. Mislim da je Wednesday smislila ideju napraviti pastu od žvakaćeg guma. Stavlja hrpu žvakaćih guma u poseban stroj nalik kravi. A sada će istiskivat pastu. Mike, samo pogledaj ovo. O, previše je zauzet brojanjem koliko žvaka ima. I Wednesday je napravila žvakaće špagete. Izgleda tako lijepo i ukusno. I ta mala krava je tako slatka. Hajde, pomazi našu malu kravicu. Hajdemo probati tjesteni. Možeš reći da se Wednesday sviđa. U redu. Sada je Mike na redu. Ne, čekaj, ne tako. Oh ne, zgrabio ju je s dna i cijela kula se srušila. U redu, požuri i probaj žvakaću gumu već jednom. Pa, kako je? Mike je napuhao savršen balon od žvakaće gume. Mislim da je Mike odlučio pretvoriti sav žvakaću gumu u balone. To je zapravo sjajna ideja. Na kraju je imao toliko mjehurića. Sada se svi mogu igrati s njim. Mike, što si sada smislio? Wow, Mike gradi cijelu kuću od mjehurića. Nema šanse. Ovo je tako cool. Pogledaj sve te mjehuriće. Ima ih toliko mnogo. Mike, mislim da odlijećeš. I vjerujem da si već odletio previsoko. Zbogom, Mike. Pa.
Stvari će se zagrijati. Britney dobiva brašno, ali uopće nije uzrujana. U međuvremenu, Mindy očito nije sretna. U redu, onda, ali wow, pogledajte prekrasnu tortu koju je Nicole dobila. Vrijeme je da djevojke počnu. Čini se da Britney baš nema sreće. Pitam se što će učiniti s tim brašnom. Dobro, pažljivo gledaj. Hoće li to pojesti? Uf, pa očito nije ukusno, ali djevojke se zabavljaju. Ne vidiš svaki dan nekoga kako jede brašno. Britney, sigurno nešto smjera. Dobro, što ona radi? Ni djevojke ne razumiju. Dobro, napuni cijelu zdjelu brašnom. Što dalje? U redu. Zanimljivo. Što? Što će ona učiniti? O, ne, cijedi mlijeko? Dobro, i što onda? Izgleda da je ozbiljna u vezi s tim. Dobro, što dalje? Čini se da Britney treba prepelića jaja. Ali samo kad bi bilo tako lako. Britney, krađa nije u redu. Ali to je izazov, pa pretpostavljam da će poslužiti. Ili ne? Čini se da je ljuta mama stvarno ljuta. Vrijeme je za bijeg. Ovaj put izgleda da je prošla nekažnjeno. Nastavimo gledati što zanimljivo će napraviti. Izgleda da bi moglo biti nešto ukusno, ali mislim da neki sastojci nedostaju. Dobro, vrijeme je da prekopamo kantu za smeće. Pa, nije baš lijepo, ali pretpostavljam da je izazov. I mislim da je pronašla što je trebala. U redu. Sada, sve treba dobro izmiješati. Iako izgleda vrlo odvratno. U redu, ekipa, idemo dalje. Pretpostavljam da Britney pravi tijesto. Sada sve ulijeva u kalu. Ali pitam se kakav će biti rezultat. Pretpostavljam da će praviti tortu. Nice. U redu, što se događa? Je li stvarno pripremila drva za logorsku vatru? Pogledaj, gradi nešto otmjeno. Bit će šteta to spaliti. Da, naravno, za paljenje vatre trebaju šibice. Neka bude vatra. Evo ga. Pazi s tom šibicom. Oho, sve gori. Ali znaš što? To je zapravo zabavno gledati. Radi to u kanti. Nema šanse. I zatvori poklopac. Nicole ne razumije ništa, ali Britney definitivno zna što radi. Vrijeme je da ga izvadimo. Što imamo ovdje? Lijep kolač imaš. I ne zaboravi ugasiti vatru. Samo pogledaj taj nevjerojatan biskvitni kolač koji je napravila. Ali budi oprezan. Mislim da je još vruće, ali moraš ga odmah probati. Pa, kakav je? Je li dobar? Kladim se da jest. Izgleda da je Britney ipak uspjela. To je sjajno. Pa, djevojke se očito ne slažu. A sada, Mindy počinje raditi. Definitivno joj treba pomoć. Vrijeme je da isprobamo tu nevjerojatnu tortu. Izgleda da osobni butler uvijek dolazi na vrijeme. Čak imaš zlatnu vilicu i zlatni nož. Vrijeme je da probaš tortu. Pa, Mindy, kakva je? Reci nam. Mislim da je super ukusno. Hej, zašto stojiš tamo? Moraš obrisati usne našoj ljepotici. To je bolje. Pa, kako je bilo? U redu, izgleda da joj se stvarno nije svidjelo. A sada je na redu Nicole. Dobro, da vidimo. Pa, naravno, u ovom krugu Nicole je prava kraljica, iako Mandy uopće ne misli tako.
Zašto je uzela sušilo za kosu? Oh, da! Možeš rastopiti krunu. Uostalom, napravljen je u potpunosti od čokolade. A sada se raspoloženje potpuno mijenja. Nicole postaje sumnjičava. U redu. Barem se nije pretvorila u svađu. Sada je vrijeme da probamo tortu. Izgleda vrlo skupo, a Nicole je sigurno ne planira podijeliti s Mindy. Ali hej, Britney, zagrizi. To je već bolje. I evo dolazi drugi krug. Što imamo ovdje? Češnjak? Oh, ne. Ali, mislim da je Nicole ovaj put imala više sreće. Imamo Skittles. A što je Britney dobila? Vau, nema šanse. Da, Mandy. Morat ćeš probati. Hajde, počni. Uf, ima li ona stvarno izlaz? Pa, naravno. Možeš iscijediti češnjak na baget. To je zapravo sjajna ideja. Ili možda ne. Ne izgleda baš primamljivo. I taj miris? Haj, pokušaj. Je li dobro? Mislim da ne. Ali djevojke se toliko zabavljaju. U redu? Osveta dolazi. Što ona radi? Puše balon? Što se događa? Čini se da ga predaje djevojkama kako bi mogle početi igrati. Ovo je zanimljivo. Da vidimo što će se sljedeće dogoditi. Nešto se definitivno sprema. Vau! Oštra igla. O, sada ima smisla. Vrijeme je da osjetimo taj neugodan miris. U redu, idemo dalje. Sada je na redu Nicole. Wow, dobila je tako zanimljivu poslasticu. Pogledaj kako boja svjetluca. U redu, mislim da je vrijeme da pokušamo. I način na koji to jede izgleda tako ukusno. Mora da je apsolutno ukusno. Ups, što se događa? Je li naša Nicole upravo promijenila stil? U redu, to je bilo neočekivano, ali to znači da ga možeš opet promijeniti. Hajde, pokušaj. I... da, stvarno radi. Mandy očito želi probati i to. Ali tko će joj to dopustiti? I još jedan posljednji pokušaj. Hajde. Nice. Koja boja bi bila sljedeća? Vau, kakav prekrasan zeleni izgled. Stvarno je zadivljujući. Ipak, ne slažu se svi. Ali sada je Britney na redu. U redu, istiskuje ga van. I ne odustaje. Pitam se kakvog je okusa. Wow, kruna? Imamo novu kraljicu, dame. Oh, da, i to više nisi ti, Mandy. Ali, što se događa ako istisne malo više? Pogledaj kako svjetluca. Doslovno je napravljeno od zlata. To je nevjerojatno. Kakav masivan zlatni lanac. Izgleda da će Britney postati najbogatija osoba na zemlji. Zlato. Još zlata, nikad dovoljno zlata. Što se događa sljedeće? I ona ima zlatnu kosu. Šteta što je zlato tako teško. Ali to je stvarno bilo zabavno. Cure, hajde, nemojte biti ljubomorne. U redu, idemo u sljedeći krug. Prazna limenka? U redu. Nicole ne izgleda baš sretno, ali ipak. I Mandy se dobro drži u ovoj rondi. Ogromna zlatna boca. U redu, da vidimo. Britney počinje. Nice. Čini se kao da ima nešto unutra. Ups, Britney, to definitivno nije Coca-Cola. Hej, što radiš?
Možda je otrovno, možda ne jesti to. U redu. Čini se da ima još jednu ideju. Ej, pazi s tim. Nemoj ozlijediti djevojke. Zašto je to uopće napravila? Zgnječena limenka. Pogledajmo što će se sljedeće dogoditi. I te vezice, to je zanimljivo. Ah, Britney, imaš priličnu maštu. U redu. Idemo dalje. Sada je red na Nicole. U redu, da vidimo. Cijela boca Coca-Cola. Ali nije ga lako otvoriti. Možeš pokušat ovako ili onako. Još uvijek ne radi. Čini se da ima ideju. Odlučila je postati majstor borilačkih vještina. Ima katanu. To je bio snažan udarac, a sada je vrijeme za transformaciju i isprobavanje ove ukusne poslastice. Hajde, Nicole, pokušaj. Hej, kako možeš toliko piti? O, dečko, evo nas. Izgleda da je netko imao previše gaziranog pića. Ah, da. Najglasnije podrigivanje ikad. Sljedeća je Mandy. Pitam se što je unutra. Podizanje ove boce uopće nije lako, ali je sjajno kada imaš pomagača koji je uvijek spreman priskočiti u pomoć. Hajde, prijatelju, učini svoje. Ali čak i za njega boca je stvarno teška. Posebno kada te omete lijepa djevojka i zaljubiš se. Da, očito je pretjerao. Pripremi se, prijatelju! Jadna Mandy. Izazov s Nutellom. Mandy je opet nezadovoljna. Čini se da se Nicole sviđa. Aj, Britney. Ona je jednostavno oduševljena. Pogledajmo kako će proći ovaj krug. U redu. Ko ide prvi? Čini se da je Mandy. Neset, nebi, nasur, net, si. Nek surstyle. Ne, nije tako jednostavno. Naša kraljica će to morati probati. Hej, zašto joj treba telefon? U redu, sada ima smisla. Kuhar će održati majstorsku klasu. Prvo trebaš procijeniti situaciju. Ulijevanje mlijeka u staklenku? Zanimljivo. Nice. To je definitivno potez profesionalca. Ovo će biti ukusno. Izgleda da gledamo kako se pravi nevjerojatno ukusan milkshake. Mandy je pronašla način da prođe kroz ovu rundu. Čovječe, ovaj milkshake postaje sve bolji i bolji svakim trenutkom. Naribana čokolada na vrhu. Da, hajdemo završiti ostatke. Da vidimo sviđa li se Mandy. I napokon je zadovoljna, a kuharica dobiva svoju nagradu. Pošteno je pošteno. Da vidimo što će Nicole učiniti. Koja nevjerojatna boja ima ta Nutella. I način na koji će ga pojesti je tako primamljiv. Da. Mandy je opet nezadovoljna. Znaš što? Nicole uživa u svemu. I kladim se da bi, kad bi mogla, pojela i žlicu. Ali previše šećera nije baš dobro. Nicole, jesti previše šećera nije dobro za tebe. Da, točno, sada znaš. Kako se osjećaš? Jesi li dobro? Nema potrebe plakati. U redu, Britney, pokaži nam što imaš. Zlatna Nutella sjaji kao pravo zlato. Stvarno te tjera da ga želiš probati. Hajde, Britney, učini to. Pričekaj trenutak, izgleda da djevojke imaju prijedlog za tebe.
Jebos, ponudi. $100 nije loša cijena, ali $1000 je puno bolje. Izgleda da je nadmetanje počelo. Wow, to su neki brojevi. I Mandy je imala uvjerljivije argumente. Ali moraš biti oprezan. Možda je u blizini pljačkaš. Ups, netko ga treba potjerati. U redu, pljačkaš je odabrao pogrešnu metu. Sada zna bolje nego se petljati s našom kraljicom. Kladim se da to boli. I naša kraljica konačno dobiva nagradu. Djevojke, nemojte biti ljubomorne.